Sani mustika yang kian perawat ke karya bulan bahasa kali talipat itu sani mustika yang kian manggalaning dan biasa kami tim pemeriksa kesarangan dan sarang sami di daerah sarang sami pemilat bibakara rawring penonton sarang sami sani dinten keningan tu titiang nyakit sikit kali sani banget bang yang titiang tu terus nasib titiang kaping ajang pisan titiang aturang rasa pengil bahagia majang ring lagi hidup sang yang dewasa rau ring hidup bertarik-tarik sesuhunan maka sami riantukan malarapan tu wanta asung katu baru negaraan itu titiang pengkala itu dari sarang sami presiden mengumpul diri jaga sarang-sarang ngebilatin nyaksian pemargin di Bekara bulan bahasa Bali bahasa kali talipat likur rai menepuliki antuk undang jana kerti Dharma Sadu Nurada tinggi hari itu pengantin dimangkin titian ditenaling aturang suk semaning mana antuk galas sani kepaitur yang sekian titian duaning dari tepangan parikramum kali mangkin puniki wiyaki nepek pisan sarang pengabdin titian lama kali pemargin Wibakara bahasa Bali bahasa kali talipat ikut puniki sido raris titian nyantenang rasa sukiti ring budaya mewah bahasa Bali itu ini. Hingga hidup dari sarang sami, sekadi sana kewikalin, yen mau sang indik desa adat, punika wantah yuwakti merupa saning ulangun pisan diantukan desa adat puniki presiden raris nyukertayang seperindik parikrama saperindik keuripan para jana ring jagat Bali puniki malarapan antuk ciri tunggil aja-aja agama Hindu ige punika sani ke bawah Trimurti ida dari sarang sami mungguing Trimurti punika kekawitan antuk sepang rau kita sugera pukulun ida sani mempesengan ide sani mempersaingan saking Jawi penegara Riki di tatkala warsa jagat punika dikanjakan abad kaping 11 di semabadat sang Murbeng jagat Bali inggih punika sugera pukulan mangda nanten keneng Cakrabawa ide Sri Maharaja Udayana kesarangin rapin idane sani Puspata Dharma Priya Guna Priya Dharma Patni sani sampun sida nyekiang sektor-sektor hidup dari kalau punika di sejroning ngemargiang agama Hindu ring desa daya adat ring sejebak jagat Bali awinan melarapan untuk punika metu bantang pekayunan idane jaga dicapang Bali sukertan jagat Bali ini puniki mawina wenten raris turah mangkin ke bawah wenten tri ida karana sandi nyinggih yang pisan punika pewongan pinaga sandi pilih ajeng pilih hari inggih ratu ida dan sami indik sandi memaster tri ida karana punika mapaikatan pisan ring sandi ke bawah sat kerti raris napi punika sat kerti dari sarang sami sat kerti kewangun antuk kali keruna iki punika keruna sat rau ring keruna kerti sat punika artosipun nenem kerti wa artos suci dadosnya ini sat kerti punika boyo jetios nenem kesucian sani patut kemargian oleh para janane ring jagat Bali puniki
Inggih punika kaping siki wenten Atma Kerti, kaping kalih wenten Segara Kerti, wenten sarimawasta Danu Kerti, Wana Kerti, Jagat Kerti, lan Jana Kerti. Inggih didane sareng sami. Sane mangkin ngiring bawasan napi punika Jana Kerti ini punika. Nganutin sekali unteng bulan bahasa Bali warsa ni puniki. Ngeninin indik Jana Kerti punika yang kemana antuk titian. Puniki sane sampun patut membuat pisan nyandang bawasan ring tepangan kadi mangkin napi mawena sepika. Riantukan iraga sareng sami pacang ngarepin ab jagat sekali mangkin puniki. Dika mawin sekali. Santukan Jana Kerti puniki boyaya sios usaha ninca pangindik pewertian utawi peridap-dapi manusia ring merca pada puniki. Ida dari serang sami menawi sami sampun ngawikane ring ab jagat sekali mangkin puniki dewaradu makwe pisan manusia ni sampun lepas ring sana ke bawah sesana akeh manusia ni keliput dening Raja Mewatama mawinan akeh pisan manusia ni paling kadi rasa nenten kari uning kangin kau tio saling punika di sejeroning keuripan Mang Jarmo dados manusia paripolah indik bakti ring lingi ida sang yang widi sampun sayan ngara dalam pisah. Dua ninga sepunika ida dani serang samu yang dados dinasti tiang. Miring mangkin waliang mun ring angge suang-suang. Ulengan suciang pikayunan ida dani serang sami antuk mulat sadiro. Yen wantah wenten punika sane ngaranayan paras-paras sapunaya asa hasu di cenderung kauripan mangdani presiden kepikole hang malih ida dari serang sami dua ninga sapunika ab jagat maka dimangkin puniki nika mawinan titiang lunas ring ida dari serang sami ngiring mangkin sehingga dumun kewentanan jagat Bali sekali mangkin puniki sampun wiyati matiosan pisan ring kewentanan jagat Bali duk kesaninguni indah yang mangkin sehingga indik tradisi Bali saninguni sekadi saninguni wenten mababaosan wenten parikrama gotong royong rauh ring pesangkapan sami punika tamis-tamis nenten-nenten malih sampun surut pisan. Nika mawinan titiang lunas ida dari sama-sama. Mangde presiden ida tani kayunin lamangkat sina raga ngelintangin indik ab jagat kadi punika. Nah, mungkin dua ning kadia sepinika ab jagat kadi mangkin punika. Ngiring mangkin yenten iraga saku sira malih pacang sida ngamacikan indikan pun indik puniki nenten benten malih yen bawasan indik pemagi makueh pisan benten sampunan sumandia sakimanten wantah dasare nantuk mana kayu sani sumutken sani kedasare nantuk suci nen malelas carir nenten lempas saking ajahan-ajahan suci sastra agama riantukan punika patut ketelabang sarang sami mangda iraga kuning ring pemargi sanencen patut kemargian inggih ratu ida dan sarang sami sanewangian titiang indik mangkin kewentanan jagat sekali aturan titiang wau titiang ngemanggih ring sejeroning sastra agama mangda wenten angin titi pengancan angin sesuluh ritat kala iraga pacang nyujur sani memaskan kesukertan inggian punika ngeluruh sani mewasta jagat sambilan jagat dinten dari sejeroning sastra agama panggil titiang sekali mungkin
menersi dados manusia punika wantah mau tamu pisan. Dua ninges punika wantah manusia sane patut ngewantu deweknya suang-suang saking kesengsaraan. Dua ninges punika ngiring mangkin telapang pisan. Tutur-tutur sepuniki lama kane sida ngamangkuwen napi sane maka diunteng tidak tanggi tiang lain dan mangkin. Inggih. Dharma diaksa rawuh wingi dadane makasami kuwantah asa punika persidangan titiang ngaturang pebunguring niki dari sareng sami menawi puniki titiang sakadi nasikeun segala nanginen sangsane sampun katangi menawi wonten kekiranganipun ledang ngapura yang sekian titiang dumada kidadadan sadi dadane sang sami wonten sateuring sor penduduk kita yang permengkap lama kani iraga sareng sami wonten di sejroning karahayuan kerahajangan murah sandang mewah. Puput atur titiang kadias punika matur semua Om Santi Santi Santi. Om.